Nili kipuji bang hedi. Nili tumda right to business bro. Article 19 1 C long yang G long yang G sorry G long itu abdu. Je right to business mana ke? Lagi nili tum fundamental rights son. Bepar beha ke illegal kali bulote majok abang fu bang fi. Sitami kona dim busami claim ni hala lagi ketok du. Malang li lagi ko hi dan ma knowledge ka bidan ma dan itu si karjuang tung no. Dan nang li karju tu dah ason sini nang tai itu ko. De alang li gitu ge alang li tum nili tum dopok ajo ni selang tum bepar beha ke claim to katora dopok do. Lake sumar kiju nahi kiju alam so alang li gini je dal. Je difu dami si difu hiti long busame je wholesale dukan ihum ben ni to lang ok ihum ben ni to wo dukan ihum ben ni pukala ke na hok aron long ta ke to gabi pulo pulo te dar difu bazar ke dake item do e bostu da semen ta ki kum ke hum koi basi to chot pula ke business pulo te lage healthy competition ke dowek pula ke ahut ke nali kelabari da dopo ahut ke kilosani da dopo lage lahai ke kichu nei ke alam na sikeli lage angkur ke bang le angkur re kilo ko kave alam pose ni ke ok de to alang li ako isi 24 ani sama pot ati hai song muji di kata nili to kan syndicate na to pipinga sona koi nang ipi so puthak si nili to lamboy ki piyam nasi so president nili to pini ana sigula jak alang li nili to mampulo jai nili to ke clause 2 of this trading license NOC itu kat dalam itu koi nang nili to ke bang so kan si tik pakle ke party men nili to na nili betang si claim lek pon da chimang hang lo belum kok apa yang sering kita lakukan ini tung jumbo bang bis ini tung klaim makam kalau dah tu dah bang masuk mana orang kana bang dah mana yang apa kau bang ini mana lagi lagu dengan apa yang kita kerja orang ke atau ngarai kita masuk tak betul aku dah belum mesin itu dah ibarat itu lagi bang betul aku lah mungkin kalau dah kita tu mesin itu kita employ lo kalau main sampai jadi tu mesti ada klaim lo pening itu tak aja di ngoi lang naso kulat kampu MSW bong rumpu kampu jiko yonda belang tapi semen itu mah ki claim mungkin itu tum ke ini ngarong no jadi ini tum arleng risu ijang tum tak da bang ki dominate ada adim terus nama lah horejan naklen border dung semen itu kulat itu long no itu tum ni ngarong masih ini tum 24 ani analo malam semen itu semen media akote la media house suben media men tum semen ni ngarong cipilo la encouragement temen itu cipilo Semi aku ada yang sama seperti itu nong langsung aku ini mana kita buat bagian itu ni oilah kerja, tapi ini itu ke council dan sini itu mana NOC dan itu mana pivek lo, arona tang dan sini itu mana kagos foto doa yang ini itu mana cok lim lo, sini itu mana NOC dan itu lo. Nah sofi non bagai bangun mimi lama ke 24 ani, so mujid press release lo itu mana langsung aku yang pindah tapi 25 ani yang sambil domban. So kasus notice na pali rok mane very fast track mane wala so kitra pagin itu ningarong na seme wati seme la sona case ki pending do piglan de bang khai dumhan to kiche so dumhan training lesson in thanang ipu mama organization tame pini pina pura ta group dan same ki problem do seme hala tama complaint na so fast track so na itu claim ki so na di taxation department na choro super bigi la bella so koi ba ni tumke so mujin kata na tibang ni tungke baseless musibui tapi amu bang ni angkur kabi alam musim tungke jom dam ini tungke ini tung imetang sekangi nona la nanti pulo so mujin tung jahala ronjit teron akulat longke arleng buke hikmah sih ronjit teron dah thilong lo so mujin akathar mana thilong lo so jakangi bangke Abdul Azad ini tan ada si pulo alang itu akulat amenta ramtan mahala si kecok mah manjan ini tung ada bang ajo an ini tung cingi lun ini metang tu cing ni, besi ni tu metang kejol, bang si kecok cema. Mana dia lang amek palokai mah, jadi ni tu mungkin nian nang mah, mana ni tu mungkin khana hemen nang besi. Amek palokai ben nak tim masih nak kau nak kita mah, benda tu kita bantu, alang kita. Alang ni amen ki endu, kini kau amen tu, ni tu mungkin alang di ku mama amen tan nili di ninga benda tu. Kini mana nili tu cing dan pasti iti pasang tu amen tan aninga ta before. Saya mia mungkin ni tu mungkin alang amen ki enan ki ni, indo tamia pada ni tu cing ni. Aku cini deng tung deh, ini thang aja ke bang apa cini tung dah, tung ke mana, bu ada yang sini orang lo bang sini tu ke nasi ini, ke ha, pelak ko staso ko ke business,
alang itu man thenglongi lasona koil na pikre alang itu lo tarik 14 ani lo 1 Agosto 14 ne 13 ne malam do global world isi news channel do Nagaland ma global world TV ko khala da alang itu press meeting ni lo akai sombojit katha do lo Ronjit Teron sujong mat do lo lapen raja rong thar do lo pen adung si a choi kelok mo nang itu man foto nil nang share di nil mong do solo khala adu si gani mangke Abdul Azad wala halo alang itu Ronjit Teron na men pen iklaim hala da kangit tan jadi asuki lo ani tentang Abdul Azad alang di halo lante laso Abdul Azad kente non ke mane kalbi kursi pon da lo ma mainte rong hang ma inti ma Teron ma ning ke mang tulo non ke amu sampai deng polong lo lason tak sak history ko sonsi non belek asylum nin ke banta nang cerap non buku sini tuh ning thelo lapen pilo buku kuji polo te alang justice nin tum long buku si ning thelo non oke kini tolo small entrepreneur buku buku di oke kini lang non si pangcen lapon nin ning lang ning tum han justice long buku si ning cuma gitu.